Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Karong Sing Village Organization Maukawa haka khat pratri unai wing arhaja arpuar kalara khe kalingkho snem kabaningkong e ka jongka nadu balaseng ka house nem arhaja arpuwe haka ne ka jingrakhi ka lingkho ka bashi snem jongka village organization la sakhilang do MLA ka Nongston constituency uba Macmillan Bersat usodar jongka snong Maukawa uba W Lingdo ki dikhot bat kinong ket kam jongka Ron Sing Village Organization ki longkame na ki self help group bapher bat kiwe kum kadak banya kemenlang haka jingrakhi dap shisnem jongkani ka village organization u MLA ula ajingrap da ka song pisa ka bashpho hajar tingka ula kula ru ba un sayrap ban penyo e ka office trikam jongkani ka kinhon kasoka India lemba kasoka jela lemba ka skim ka bani on ka national rural definition enagada kathong joka objective lagi itu joka galong nagamta ban pensyur ya dilokwi bagi dia simbenta kabani kong hang bedai berkawai kapa kapa a hang yo kapa kapa lain kamai ini kajin tu juga lagi skim galong ba na galim juga soka India ba soka megila galong ba kumlu ban pensyur dilokwi maka dai kita kajin pekat juga soka ban kubur dilokwi Ngisau lombok pa hagani ka jelaga jongi ke kaptan ka hikasi jongi jakia jongi kilok mi ka dolu pa ko hagi we pati jelako India isa jaken bai ka ka jipun ku bo ni jongi yo ka kitino we kita women empowerment ngare man ki cakara ki phau tu di ki spa tu di ngalapoi ki jingelang ju gudin organization jogi view bangiya ken bai chapa ka jipun ku bo yakilok ni Naganya kesoka ka pai mat cik nok mi ban pai ba de gini plan ki ba pai ya ki besar de gini plan ki ba tengkai ki besar de gini plan ki ba tuloi ya ki besar ya snong thau ba ya ka roi pa ko ka thai ka tong ni te ngamu ba ka padi ba hadu muta kata ka jipun ku bo ya ki nok mi ka lo ka dai ki kwa sotan kesoka nong ba bari ka ngri mission kata ka national rural mission kalau bani Arab pagi sengkam sejam, bani Arab di keroi kapa, bani Arab kapa gaji, kalau bani Teh iwe, kamu bani keroi lah. Tengah sekarang orang ini kok ki, lalu kita juga senang gaji ni, ya kai ka bani yo, ni pun kamu hok ni. Bani Teh hok, bani Arab iwe, bante ya ka senang kata, bante keroi kapa, bante kamu tam ya ka kamai gaji, kayu angkot ahli. Tengah yo betaka random nak dia juga bilang kesini nak keliu soal nasional langi yo cakap ni kawan Sing Village Organization manisnai office building telah langi yo cakap nak pesan nak keliu juga ban taulah tu bercistan lawan orang besar corporation nanti barang lawan penyeng ni payah malah langi snai biji nak berkumpul di kapal ini apa ni pelan bahkan itulah tenang bah kata kaya haki pateng banwan karena kebanyakan bateng teng lagi esna anda wan lagi baik pakai juk hapat kuran naga daw balik pakai plan kaplan ke macam kena naga ling cuma ngomong bah kumu dong bitman kumu trashno swapan stang gaji yang lakli lupa rasno tayo jaga dan laring persampan wakil jaga ban snai office building juga beli precision terus beli precision apa personal makwa itu kadang dan pusat ini mau ya ke gudap seasonal nagalin juga beli precision kalau saya yang impi banon kalau kadang dan pusat itu mau buat kerja memang ya ke gudap seasonal juga beli precision juga semua makwa lagi dengan kepongan authority patunglah dengan kesini kalau saya itu mau ya ka unit organization professional ng wakuha kayo dari po ngas keban dari keban yang barat